Bunu elektromobil maşını aldım. Canağı benzin maşına, benzinli maşinanı alıp may kuya verip hazır benzinleri dağı 80 somga çıkıp ketdi. Opşun bolboyt eken. Neme bolboyt janagında ne dep koyt? Piri pul kalbay. Oşoga muna elektromobildi alıp aldık, jakşı eken, öte jakşı eken. O şahar içinde öte son eken. Opşun neme ketpeyt eken. Ne dep koyt? Rasxot jok. Rasxot, pasxot eşiteke jok. Zato akça özüne kalat eken. Şahar içinde ayağı jakşı eken, propka da jakşı eken. Genen jüre öğret ekensin. Anan eme degen biz özüçelerliginde çıkara veriyoruz ha mınday. Uruktuktu kaçırat eken. Neme ayalın töröye kalat eken. Devle neme çok. Assalamu alaikum. Taksi? Eşik peşte açıp gelmesin bu. Şöyle öyle gelip buzup gelip oturup aldın bu. Eşigi var bu. Gözün önüne görünmeye tabi maşina elektromobil. Elenen bugün aldım ben tim böyle. Buza gelip girip koydun ko. Keşires. Tıkıldat. Tak. Oturuveriniz. Çık. Tars. Kayaka? Taksi? Yok. Bir yer neme? Pazar. Taksi olup taksiga geldim ko. Tak, meni nemege taштап коюңузчу? Күрүп ойго таштап коюңузчу бир лагман жейин. Жакшы экен машинаңыз. Удобныйлыгын караңы. Так, канча километр жүрөт бул? Токтоп туруп биринчи жылып алайын. Жылгы чейин жаман чататтыңар го. Кеттик а? Мында кыймылдап турмун да, жок дегенде мындагы. Эми сүйлө, таптырабастан. Каяка дедиң эле? Siz eski жолго салып алдыңыз да, жаңы жол менен кетпейлиби кыймылдабай? Манас шаарында любой жолду оңдоп коюп туруп, адаш пачагым чыгып атат. Бир жолго кайра салып эле. Жакшы, мага жакты мына машинаңыз. Үнү чыкпаганын караңыз. Үнү чыкпайт бул. Жаңы келген келиндерге окшош бул машина. Жылы канча? Жылы 2024. 24. Бул машинадан вообще үн чыкпайт. Үн вообще чыкпайт. Только түнү сайып койсоң болду ошол эле. Канча километр жүрөт? Бир неме заряд берип койсоң 400 километр жүрөт. О, жакшы. Расход жок экен да бул жагы. Так, буну кайсыл жакка апарып сайып атасыз? Муну чеке-чекеге апарып сайып атабыз. Неге? Базарлардын ортосунда сай албайсың деп чеке-чекеге коюп коюп туруп жерде сайып атабыз. Тура эле. Ошо бир сайсаң 400 километр кете берет. Муну электромобилдичи мен ойлой берем да ушу. Кыймылдасаң сүйлөгөнчө. Муну электромобилди айтам. Аял кишилер айдаш керек, бу эркек киши айдаса тукумсуздукка алып барат деп атышат да. Ошо деп айтканга айтып кой, ысыгын жептир. Тукумсуз жок эле. Мен мына электромобилде эле мурун деле айдагам, азыр деле айдап атам. 5 балам бар. Эмне болду? Onu mende asmandan aldı değilsin bu. Bolot jakşına kayla. Jakşı. Munun nesi muna 4.5'lığı? Bul nemesi bacananda maşinanın nemesi. Görsöt durat bunday. Su puu vardı kamerası kıskasına aytkanda. Knopkalары жок экен, а? Knopkalары жок, ha. Jakşı. Bunun zapçastары кеңирилүү экен. Ya Elena, Kıtay'dan adamdın zapçasını çıkarıyor da duracak. Bunun zapçası yok değilsin bu. Var da. Emi buzulup kalsa dedim de. Ya buzulbay, çangı maşına kayıt öyle bu. Ya şu kırgızlar bir nesi olsa öyle minip minelekte buzulup kal saçı, bolmaya kal saçı, özün ölüp kalsancı. Hani bunun nemesine öyle öyle, yalan aynı. Yalan kuda. Mınca nervini şoför kaçırma. Benim içindeyim, gel var öyle jakşına kaylamda jaşodan söylep götpey. Mınançı, anan getpeye kal saçı, anan töröveye kal, sana ne oluyor da? Töröveye kal saçı diyor, tukumsuzluk ap ketseçi, kıymıldap dur bul jirabastan. Hadi öyle, hadi 3 burç sıranı bere vermesinden. Tova kıldım. Neme, uşul жерден эле токтотуп коюңузчу, мен түшүп калайын. Toktatup öyle koydum bunake. Buna, tak, kotorup koyayın ha, em bankыңызга. Давай. Мейлі, тынч болуңуз. Эшикти ачып чыкпайынбы? Elena, adamlar şunday kızık Elena, ne, buna görüp durgan nerseni suray veredi. Buna pazarlarga dile barıp alıp 5 somduk paketiniz kança soğum? Taksi. Neme? Taksi bilen? Jo, pajarny.
машиналарды таштап қоясыз ба? Otur. Oturup alana söyleşiyoruz. Otur. Ol iştebeyt koyup koyar. İşte тақшайт. Ha boldan da iştese söyleyiver. Машина законы ғой, ата. Oo, zakonlu yol konuşu minip жүрем da. Taksir kayakasız. О, машиналарға кетіп аттым біле. Aha. Мен де бір үш электро машина алайын деп, бір жақ, сізден сұрайын дедім да ка. Sura sura. Не бұл жаңағы Kıymıldap ketsen қимылдайын, а? dün kuyuversin. Неме? Бұл өзі үйін шықпайды дейді, шында үйін Ün шықпайды. çıkmaydı. Olsun жаңы келген gelin. Моторы жоқ бе? Motoru yok bu neme de canağında ne de kod? Қандай? Elektroda. Электро да. Бұны қанша расход болды ата? Ha? Қанша расход болады екен? Расход emez bu zaryat menen. Зарядпен бе? Oo. Hayır öyle zaryat menen. Zaryat bu расход bolboydu. Бұны қаяқтан тауып алдыңыз? Enemkinen tav aldım. Kıtaydan ap geldin de atam. Енеңіз Қытайда өлі? Men Kıtaydan ap geldim. Сіз Қытайда келдіңіз бе? Енеңіз Қытайда оқшайды деп қоям ба? Taksırayım da. Jaksına nemelerden surap gelseniz elene. Yani. Өткенде біреусі айтты да, ушун минселе анам балалы болбай калат экен деп ушинтип эле. Bunçala benim balama kızıktın aray. Бар өз балаңыз? Бар да. Канча? Beşo. Жакшы бол. Дагы болот да, Кудай калса иншалла. Olmasa gel. Кызыктай экенсе. Бунуз неме багы спорттарам бар дейт, а? Ya. Спорту да бар дейт, а? Vardır. Жакшы. Sonun karşı maşinası. Ходовой кандай экен? Ходовой zor da. Zor eкен? Sonunda жаңы maşinanın жолдар доңдоп koyuyordu. Ходовой жақсы da. Запчасын тапса болобу? Hadi var da ayaylana. Ne Kıtaydan gelip otur. Таппайсың деп эле коркутат. Мындай алиги өз көмүп жүргөн машина бар, Запорож бар, неме Тиколор бар, ошолор жакшы деп эле. Тико кызыгып калдым да. Var. Aябай жақсы. Өттө сонун. Yaxşı. Anan tağında jetip geldik. Jaman köp söyleydik azmına geldik. Pulunu ver da tuş. Ушул жерде эле чыгып калайынбы? Түзет. Нарага апарып барбайсың, базардын башында арактады, Эми наран пробка отпай, берер бес таксыр эми. Ушундай сыңар да, анан жалоба басып коем, амачы. Жалоба басып коем. Мага демек заявление жазсаң да берсек. Болуп тура экен, майли. Окей, болду. Эшикти ачып түшпөйсүң ба? Эшигиңиз ачылганын билметкен. Менин материал тартып койдук. Эмнерге? Öyle adamlar kızık maşina de atsa elektromobil men жаңы aldım da olsa gayrı eşit tartıp emek kıl koyla gayrı düşüp gayrı açışı öyle tova kıldım ben. Şunday arkanday adam var, dünyana kızıkan adam var, maşinana kızıkan adam var. Ne oldu? Rahmat. Oldu yaylan aynı. Rahmat. Kulduğum var. Var başından gel. Başından gel neler çavat attı. Yaylan ilgili kızık ne çavat ne maşinanın zavotu şu direktör olgun çavat asın orada. Otur. Yine cutkan itte yol bostan. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Eşte aç uçuraş. Eşte aç uçuraş da çok olacak uçuraş koydum öyle aynı. Şu özü bu maşina çok koyuz. Oturca! Sen ele kaldın razı. Haktalı neme kıl var uspa. Haka. Birinci cürü olvay mı benden? Nele ol adam özünce. Adres. Un tuta kaldım. Ayağa get otkanım. Yeme ayda verin. Sputnik'e. Sputnik'e. Жақсы, естiyeceğim. Kayırın karmak tamam mı? O nerede karmayı ver, yeşik koşar, çap. Beri karab. Niye maşina özü bu? Elektromobil, Elmurat. Elektromobil durmay mı? Xitay trikleri ama attı koydu da Elmurat dep. Жақсы maşina eken. Жақсы maşina. Sputnik'e gittik mi? Gittik. Жүрдük uca kıymıldap dur. Уже get otağız mı? Sen bayağı kol sungan dele getip attık öyle özü. Biz öz yetişkene gelen bunlar kol çarpıp durup olmadı mı? Söyle. Ne жаңылық? Жүзінде қанша еткен? Yüzüne
400 etken. Bir saysan bul elektromobilden bir ön bir zaryat lazım 400 kilometre жүрөт. Ha, elektromobil. Oo, elektromobil. Ha, жақсы машина екен да. Запчастар қандай екен? Genen eken. Kıtayda tolup atat. Köp bunun zapçası. Mayli. Başka sorular yok mu? Mindphone işteymi? Koy isteyt. Buna mikrofon canыңda эле турат. Бүт эле кнопка болуп атат. Кое бер. Так, buna üşet basa vereyim da. Basa ver любой жерди бассаң şu bir nesesi çıkat da. Ana. Men seni suyum, men agene seni suyum. Men hazır yaşlarımdan Pek ko'p berip qo'ygan bu. En kızığı özüm bir yakta gelsin, mindphone'un narakta gelin ha. Men seni yeneteceğim. Bu canlı maşinada. Seni başka. Mikrofonu mu yakta, rolü mü nerede, motoru narakta. Men seni sayını ödeyeceğim. Gülbey, kızdaştaşta etmek ile köpünen. Silerin deli kol çavatasın. Biz bile oynuyoruz. Oğlum, mindphone'un bizde ertip жүрөбү. Al baykuştu bu arkaga salып olmay bilek. Bu mikrofona özüme okşayan töper azda. Bu mikrofonla bir ele yürü okşaydı. Bu jarımına çeyinleri de kalgan öz üzürdayız be. Ova. Bir daha bilmeyiz mi beklenirin? Kitaylar bilmeyip de şandırı programdan salıp koydu. Şu programın maçının içine salып koysa. Başka hırdı koyayım lan. Buna nuksan sen birinci. Attan barım, Ana. attan barım, aytıp başıtasa. Geçen barım, senin barım, aytıp başıtasa. Camınanla böyle hiç bayağı yok elçe. Men seni suyum, men agene seni suyum. Men yaşlarımdan asla. Faturağıyla zöktü verdim ey. Get albay жүрөм. Ana. Bu bolbayt yerkini koy. Атаң барбы, апаң барбы, айтып койчу таң сагын. Эжең барбы, жеңең барбы, айтып Албай те койчу böyle таң bayağı. сагын. Ha? Bu benim maşinam ki senin maşinan bu. Senin maşinan? Anam ne mikrofonu gayra gayrayla koy atasın. Böyle otur şöyle ne? Mikrofon bu hırıcı oğula getiririz. Yüzcan daha da. Ürücü oğlu. Hırıcı oğula getiririz. Bol da ötürdüm he. Özü mindphone'un narakta durat. Kom nege bir yaktı basıp atabız? Hazır zaman elektron yok etmedi zamanım vardı. Жақсы Ketip attık ile. Sputnik'e. Özgürdük bile. Жүргөнбүз ha? Ketip atkanbız. O şu. Жақсы ken. Ya bu erkeklerge ziyanı çok beken. Var eken ziyanı. Men töre elbey жүрөм. Çok. Hem bayağı tukumsuzluk alıp ketetken degenden. Kim aytты sana tukumsuzluk alып kelet dep? Elder aytып atat koy. Tukum tuğuyla жүрүшөт bardıq ile. Mınanda tukum tuğu atat. Böyle arasında bir jolu. Tukumsuzluk, anam mınanday dep. Bokjayına oturdun bu olmasa. Çoğum abi. Başka yerden sırasa beri sıra versen bolbay mı? Başkaça mı? Başkaça sıra vergin. Gel bol men turmuşumu gayra gayrayla. Kimele sen akça verip atkansın. Çoğum sırap koydun da. Hayır başka nemelerdi veriş gerek de tukumsuzluğu ana mınanday, ananday dep. Tukumsuz desen özümü samneyine karmap get odam. Zapçası genelde ögen. Hazır zaptaştı oğzuna tıkıp koyamın hazır. Çoğum başka. Bir zaryattakanda kançaga çeyin jetetken. Bir saysan 400 kilometre жүрөсүң. Bir sayayım mı? Yo. Ha? Men gelip kaldım okşaydı. Gel. Tuşçu var. Estaş. Pul ver. Deme pul.
Жақшы қалға? О, sende de жақсы var. Çadap kettim ya. Başka suro çok da bu başka eşlik degen suro yok. Elektromobil! Bir saysam 400 kilometreye getir. Zapçası mına. Enem durayın 4 defa 5 defa lan var. Altıncısı töreli vadat. Raskotlucu. Enem durayın minbe.